Akari bakongo kaunti ya Meru ni batarĩtie kuria kwanĩra kwao nĩ gũteanĩrwo kwa barabara ya Gĩtũne wĩta kaungo kinya nyuma ya mwaka yumwe nyuma ya bonendi kwithira bakibethĩkia maandamano kumania na kũthũka kwa barabara ĩndĩ bamenetie MCO nĩ kũbatatĩra bakiwa kithira ngavana Mũtũmati bategera na mpwe batigira bomwata kura we na MCA wo ithurano nĩ bia 2027 Mũtugi Kareka tumenye nkoroki Bisa ijini chia kariba kaongo barabara dhitia maandamano eguru ya kuthukanga kwa barabara ya kuma Gĩtũne gwita kaongo ara yari na Kĩrĩnyaga na kĩguru kĩnene na kwari ntarĩki 31 mweri Jumatano mwankene jwa 2023 na Nandi na roba moya bakariba ne baugĩte njĩra ĩjĩta thithwa na kĩguru iki no kagĩtĩte na mbere kunenea gĩtũmi kĩo gwatikĩria tũri na tumiri banjira ije baraba shumiritia kuganyume ya maandamano jau MCA wawa barumire ugane arebi bakuthitia maandamano jau nethra kibatejaneria na utatira njireu na Nandi arogwa tiburi no kangari chithirite kigwa kiguru negike bakiuga ntuku inkai korokete ngari kathomba nigwete ku na bone gwekira motorere jo gwatine bakiuga ukeja kura batemenya bumagarerana na jotore okona na kangari kwethire igechukumeira rutere rwa njira cheberete kiguru eke kyogwati yanda arokete kuringa bakturi kurari ndari murebi nonto ndarokere gukira thaa 12 ndari murebi ndanjoke nayo ekeja ine mugwejo mwe ekeja ikoratha muntu etagwa kithoci nete tonya yogo ne kaire kaenga kwa ni wingi akariba nkorokine baugete ndira kawira mwangaza robisine na bekereta wira na kabathithira njira eje na kigina KMTF na kiuga bo werigiro bobo akwirendere umagarukire obisi na ndebageshuri na kigina kiragi atengi getre bakyuria kethira no kakinyanga bana wathaiji Mũtũmanto ethingia akwenda kubutatira MCA wao Njoki Mugambi bakiuga mwankene jwa 2027 bakethira bakimenyana na tongeria bobo bairikethira njira ijitithira iri kuona ntaira arwa Mũtũmanto ethingiari ogworeku indi okuthithia wang'ang'ane na kawira etwira itu munyonye kawira etwira mimi ni mama ni nyonye ugo na agweri ugutonya wathinka ngiripotra teto shewero ria kwa rieto ni Mũtugi Kareka.